Hadin kumbakat tukat ni kenta kejing yo alat kidukot jengga Khasi Students Union Bandrung Syasora Police Station kabala aibor de kibor magistrate banya kren sani halor kejing syak kem ki arngut kidukot jengga seng ki bana sora halor kejing subadon keti ha kabaya day bagajing syak penyap ki arngut ki barjela ha penthaum dan Nakaliang kinong ilam KSU habakren siya kipat ba, kibalawan bansen ran langi kidukot kaseng, kibala up syabar jang ka police station, kat ba kidukot kaseng, bat ki kimigi kapa jang ki bala syakem, kilala iya keren syapo bat kibor pulit. Nakaliang usam lari bok ding do, Presiden KSU South Khasi Hills Unit, uloong bagajing pensyai ni ki pulit, ya kajing kem jong ki, ya kita ki arngut, kadai ban tokit banyak namar bagite ki arngut ki don ha kati kejaka ha kapor basyak penyiap kita ki arngut ki barjela. Bat nakaliang samla ribok uloong bagi pulit kila swat ban kem yeu Henry namar bah ketika por dan haying kila kem no igid khot jang kaseng uloong ru bakabor pulit kalau kular banum kem syu igid khot kaseng ha kapor menmit Henry ladadon kam kin syukhot ya kren police station Tiap po gila dia keren namar balai ngat syu thu ngat penmi ya kato ka press menen kesni namar ngasu thu ya kejing im lajong bakamlong safe ladangan syuhiar baik marwai nang tini syelong lada kini kipai bak kimi ban support ngaso thu ngan syuakit hal tiak tiang bat na kaliang jung nungelam jung kaseng ru laong yang ari syua ma pi ba kita kena arngut kila syakem ngangong ngam don kam benri ngahab benmi namar balai ngam kwa bai kena jungin kem kum bakem kesau ila ada keren ki tanat lu ya kita ki bala syakem ai ka kot kan peniai namar balai ki ong bakidai ki long tangkum ki witness kimpala ban pensisya bagi don keti ban peniap bad haka juga pon nakaliang jongi ngilamahan tenge banang ne sekmat lada pidon kam banwat iki dekot KSU pidon kam ban khot mesngi mensyai pimdai banwan siteng mit siteng yong ngilai pene namar balai ngis ngau tho ai jongi kiwan khandra kila long thik bangade utau lekno ubadon ka eke hapo ying kila ker pelun barokoi gaying nado imei jongi hinmen para jonga kila eting mensyong mersa ying Ndrai kejing sa jong apa selong dei bangamla ban pendep kam ndrai maki kila syukwa bai tang men syuk kem ngimtip lada kiyo yang atau kami leksi kila bom kelenti ai kadai kulilana ngingi sautu ya kata takadau nak kalian jong bangan syuhir menin sane ber sautu iki dikot belasya kem kumunong alam ngadan ke jingkit kia nak menta jongki kilawan nangkong nong siap haying jongi de kabom yo yang aki kem ni kini kena arngut mensli mencang ini keren Tidai nak kena kadau nak kalian jongi kaseng ngis ngau thu ban ngila de penting na nak kalian jong SDPU la sim ye kena kejing klik banang ni sekmat dengan don kam syusyu ngin hab ban khot mesngi mencai ban sim jingli yaki pimdai ban kam ya pi pimdai ban kam yaki kat ba pim patlapi sabut ke babiang khot yaki tang ban sim jingli kaja ayu metangi ngila ong batang syutris location bangi nak kalian kaseng ngidon hak tu kajaka pin syukem lut ngong tris langi kibriu ki nong yo ki nong hat ki bidon to kem langi kiru Tres ya location ya kita ke badan ketua meeting ru kem ya kiru. Balai men tres tang location yo kinong alam jo kaseng. Nak kata kadau nak kalian joki klasim ya kik klik nang nesh kemat la kidon kam kim khot men sngi men chai. Ngin siapa? Pai shua bangan batai ki assurance chu batai shua ka ek jing kran jungi ha po mo ba kai kanong rim bangi wan ta kasngi ban yakran ba ki pulen ka baningkong kolong ba nakapor sa kapor ngi chui ba da don kinu ngi jingja da don ki khot jung ki su ki long ding shan jo ba ki pulet de kim la ban kem inu ki kem tek tangi de khot ki su tang ban pen kot ya kes jung ki khnang ba lese bikin mi operation na lor te kani laja nakapor kapor kadangnya usnam i bak don kanunu jingja syakem gitu kot kisu tekani ka yai wanja biang haju hasora te kumungi ni ong bangi ni pelong ka meeting si ban persya ya kasi ha man ki district te hasora ru kumjuhi ni pelong hapo syamati te hadin ka jingnya thang ki si rule si kita kau jung kiseng boro kila mi no to ko jaka ba kila wan pai no kadon kata ka jingja ba syak penyap kita ki arngut halor kata ka benta ni kum kit kau jung kaseng nim dan kanu kanu jing tem bat ka jing pharap nakaliang ki bor pulit bat nakaliang kiwi ki ken hun chit nyam ba kidon keti mengi kata kalong tang ka ek kum nu ban penjam ban penjak burung ya kaseng
nomor kita bakum ka ni kum ka seng ni di ka ni ada ya kajat gunri baki kat gedang don ka seng hi ki jat gunri kim la ban wan tuklar sipo kari ke jungi te di helor tai nung rem bak kum ki wan ki penshit da kum kita ki bat ki pulit ru klem da yo ya kanu ka sabut ka babiang ki kem ya borok ki khot jong ka seng ki hadin bangila ekran ki ong ba ngi kem namar ba ngi yo bantrak ya kata location ke jongki namar ba ki don nantu ngi batai ki pulit ba ngimsim ngimsim batai ba ngimsim dan tu ngi don nantu namar ba ngi don ka meeting jong lojong ande tang mangi don kata ka meeting baka jingja ka don kata ka jingja tu kam semut ba pi la bun chuparap ngi atu ka don kanu ka evidence ka belong strong ba pi la ban ong ba gede mangi hari kata nakaliang juki pulit ki penchai ba ni kem ki armu ki samla de tang ba haka batang baki suspect ki baki don keti bat kila bandi tang ki kum ki witness ru ya kata kim la ban batai kin sa kadang interrogate kin sa te ya kata ka chung ong chuki ngi la man pedang nomor pipila kem te kila pen ngat te ki kendon chuki ai manta pipilat ya kerteng ki jongki pipilat ya ka jakasa jongki ki de ne kim de ne manta hatu ya ki hapo pipet ki hapor ba apanyap lusai nyuta hatu ki pulit ki pelat ki kerteng chuki dekhar kanungut ki kem ngi tep hatu ki pres ki tep ngimtep kanungut ki kem ya ka monu kita ngimtep wala ka don ki video footage ke keru ngimdan kanu jingtep halor kata but ka trial kalong kumnu kaya hadu kanu investigation dan batep te bale habai ki wei pat ki buri ya ki dekhot jong ka sengpat ki pen pa perthai menta lasha risni da ala bamdon ke benta bamdon ke bagi mdi ba don keti kata kam atau ki pulit kin mi syahmat ban ay kata ka assurance ba mdi maki bakin clarify ki pat ba mdi kita khot jong seng balik kata kam ka kesong kod kanang ya ki propose nam hadin kata hatu pindang ya kenma ba pin ay kum bata clarify jong ka dong ka than bakila pilami ban pencingan ya seng ke jongi kum mengilai keren nanti hapdeng akami jeng keren gila batai ki pulet ba ngi ibu kawi kita kecikili balai bala kem mi kita khar unju penpau kerteng real time pa iki balai ki penpau gala kerteng ya kata nakaliang joki pulet hanti sora ki omba nakaliang joki ki sim la penpau kan unu kerteng hendrei kadai nakaliang joka board district cha SP office ha Shillong lingba kani ka keruwa engkau berbatai siapa ki pulet badan hapa sar Shillong ba kaan kalong kumjo ya baro dana pi ki pumpa yang kerteng jugi kasi jugi dekat jugi ka jakasa ka kam kitrai kumjo ro di ban batai ya ka kerteng jugi tu ki dekhar ki ba pila kam ha isyamati kamde ban no Shiliang shunuru badang nei syakamat da kalong ta kaya long silong kubni kum kaseng ngi nung manchu kum ngani gelenti banyak keren ngi cium dah kawai ke senjam Menta aski kumala askran samla ribok nakaliang jok police department kila batai syai baki kem yu mesa bu yu shan baki de kita kinong punya brio hendai tang naka baki suspect iki baki don benta tang ajing suspect jongki hendai ki penpa pat chiki media baki kidai kinong penyap ya kata ka eke ngimla ban pediang nakaliang juki pulet kiong ba onda ladok toket lada kilap baki kini ki argu ki samla kimdan ki ita ki eke baro nakaliang juki pulet hi kipa kinpan map hakamat ki media nakaliang kaseng nakapor Singapore nginjui babun sien ki para dakot ki ju syakam ki ju syapharap ki pulet kisah bom, kisah tiat. Bagi sekian di pupus nam. Hari hadu mentah om judan menu balap saya nomor bakadai tang kijik harap juki pulet. Ku pulet. Iko ban batai syai pi. Ka duty jong pi ka dei ban pet. Ya ka syong suk syong san. Hendrai dah ka pekam. Yiki dekhot jong ka keseng. Dah ka pekam yiki dekhot jong ka jap menriu. Wat mod bakan don kata ka syong suk syong san. Hendrai kam don betang. Kaji kumar ka kami jom menriu. Kum keseng ni aingu kedai ya pi baro ki pat ba kajingwan dekat jong pi kada aimen sim shu ingi kumal ajai ki arngut ki samla ya karai ngin bu ha kakut bakan bishar bagin ngin yele ban pilat jamin no hi kini ki banwan hendrai
nang ni syakamat ngila kentujer baki pulet kim di isu ban kem ye ki dekat isu tang hi claim dalam kono evidence tang bagi suspek bagin kem ngi ta kum kaseng nginum ailat bat nakaliang ki pulet kila kubur ya kata bat ngingit skam balada nang ni syakamat kidang ya kem ki dekat jungi sting senia kum kaseng nginum ailat chu ngingin mi dakawe kasur pat ba om tang ha sora ni man ka sur sulong amar ki district borok kawai